Znači, prošlogodišnji kamp je bio vrlo uspješan. Znači, prošle godine smo nastupali na FIF Pro turniru u Nionu i nakon toga turnira većina naših igrača je pronašla svoje klubove. Trenutno imamo 16 igrača koji treniraju sa nama. U srijedu ćemo odigrati, znači odigrat ćemo prijateljsku utakmicu sa nogometnim klubom Inter Zaprešić, te se iskreno nadam da će svi igrači nakon kampa u što kraćem periodu pronaći si nove klubove i da ćemo ovaj kamp ostati u lijepom sjećanju. Restoran Blato postoji od 1909. godine, počelo je ko njih 6-7 se skupilo otočana i počeli su surađivati i kroz godine restoran Blato je dobio svoj ugled, dobio je svoje ime. U sportašima smo napravili meni puretinu u Singapur i junetinu Stroganov. Sutra smo im pripremili pohane pileće prutiće u sezamu, teleći rižoto, miješana salata. Meni se radi na bazi da je niskokaloričan, da nije masan, da je meso je samo bijelo meso, znači puretina, piletina i to bi vam. Ja se jako zahvaljujem i nadam se da ćemo u idućem se susretu opet vidjeti. Pa dobro, prva godina je bila i mi smo bili neki pokretači svega toga i kampa i bilo je vrlo zanimljivo, bilo je dosta igrača, bilo je baš dobro s obzirom da su Mario i Dario baš suradnici i odlični, sve su organizirali na vrhunskom nivou, tako da bilo je lijepo tih 10 dana malo se odmaknuti od nekog natjecateljskog nogometa i bilo je lijepo iskustvo to za mene. Naravno i sad ove godine čim me Mario nazvao i ponudio nam utakmicu, ja sam dao sve od sebe da u tom rasporedu ipak nađem mjesta jer znam koliko i tim igračima znači utakmica koji traže klubove, a i možda danas neko se nametne pa ga neko i uzme. Tako da definitivno je potrebna suradnja i mislim da je to dobar put da Huns radi vrhunski posao, pogotovo ti ljudi koji to vode i tako da bilo mi je izuzetno drago opet im ponuditi neku uslugu da im omogućimo utakmicu. Da ćemo nastaviti onu igru što smo prezentirali dosta solidno protiv Intera. To je bilo dobro. Kažem, još normalno neke stvari malo poboljša da ne primimo tako jeftine golove i to je to. Znači, i ono što sam rekao, znači nije sad cilj nama neko natjecanje, bitno je da to odraditi. Ovo mi smo neko vam reći pripremnom periodu gdje se vi pripremate za nešto da negdje odete ovako. Znači igrat ćemo sustav isto, znači 1-4-2-3-1. Znači Meštar na golu, desni stoper Batur, lijevi stoper Spahija, desni bek Šare, strane lijevo Kuhta, dva zadnja vezna Matošević lijevo, desno Brlečić, ispred njih Ristovski, desni krilni Ivičić, lijevi krilni Mamić, Šimić i gore u špici Jelati. Znači, nema sad neke velike razlike, znači isto se odlično radilo, što je najbitnije u ovom kampu. Prošle godine smo imali taj neki možda natjecateljski naboj, pošto smo išli u Švicarsku i tako predstavljali, ajmo reći, Hrvatsku gore u Švicarskoj, znači igrali smo protiv Grčke, Bugarske i u finalu sa Srbijom, pa je to imalo jednu dodatnu draž. A ove godine naravno isto se dobro radilo, došli su neki novi od prošle godine, hvala Bogu, neki su našli klubove, što je najpozitivnija stvar ovoga svega. Ove godine su došli par momaka, par mlađih i kad bi povukli sve, s obzirom da smo na okupu tu neki 10-ak dana, odigrali smo 2 prijateljske utakmice, da stvarno ima materijala ovdje, ne samo i ovim možda malo iskusnijih i ovih mlađih do 20 godina, ima možda 2-3 momka preko 20 godina tu na toj granici, da stvarno mogu u ovoj našoj prvoj lizi sigurno igrati.
Evo, kao prvo, drago nam je i časno je da smo bili domaćini igračima koji su bili smješteni kod nas u organizaciji, znači udruge nogometnog sindikata Hrvatske. Nadam se da su bili zadovoljni da ćemo suradnju nastaviti sljedeće godine. Inače, hotel Westin Zagreb, osim što je primarno poslovni i kongresni hotel, on je izvrsna baza za pripreme sportaša, odnosno za smještaj vrhunskih sportaša kod nas. Ono što valja naglasiti, znači osim usluge, naravno smještaja, hrane i pića, tu je i wellness centar sa 18-metarskim bazenom i sa najmodernije opremljenom fitness dvoranom, teretanom i ostalim dvoranama za istezanje i za različite vježbe. Isto tako mi koristimo i naše kongresne sadržaje, dvorane za sastanke, za posebne pripreme prilagođene naravno našim sportašima. Tu je i posebno prehrana gdje naši šefovi u odnosu na potrebe klijenata prilagođavaju prehranu naravno i ono sve što je potrebno. Tako da, što se tiče kampa, opet ću se vratiti na kamp. Nije bilo je iskakanja, mi stvarno nemamo šta za zamjer. Znamo i mi smo bili igrači, nekad ti dođe malo ovo ali stvarno, evo, ja i Sandro možemo reći da smo se uistinu potrudili da ovo izgleda ovako kao što izgleda. I Marko isto se posigurao i hotel i ne znam, stvarno, mi ne možemo pregovoriti sebe. Evo, hvala stručnom stožeru, oni su isto tako odradili odličan posao. Ja mislim da vama igračima kroz treninge i kroz ovo nije vam ništa falo, da vas niko nije maltretirao, da ste imali jednu ugodnu atmosferu za rad. A što se tiče daljnjega, sad je na vama da mi pričamo praktički kroz vas, da sljedeće godine kad dođe taj kamp, da u svom klubu kaže, gledaj dečki, to ti je super, ovdje se radi, trenira, imali ste trenere, imali ste fizioterapeute, imali ste slačionice, imali ste opremu, imali ste sve kao prave prvoligaške pripreme, prema tome, to je u biti to.